Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow the drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully. That would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for
Faithfully yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our hands. To your vision, Lord, we give our King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at kaya punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
May payabak po kay katamongan. Iyabe tala po ka rin kay katamong panalangin, para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki, kaya beding karelang pamilya. Remilio and Tess Ocampo, Regina and Rodrigo Ocampo, Wilfredo and Angelina Ocampo, Elizabeth and Domingo Santiago, Marlene and Francis Nagayo, Arnel and Goody Ocampo, Alexander Ocampo, and Gracia Deirit, Joy and Santos Ocampo, Danilo and Nelia Ocampo, Sister Mary Jane Guanlao, Angelina Sahagun, Pablo and Reynaldo Aguiao, Bless and Cons Apilwar, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Jesse and Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Ami Sikat, Peter and Aurora Turla, Rowen and Tricia Laksamana, Elena Castro, Irene Cruz, Aurora Francisco Jr., Rosel Ferdi Froilan and Fritz Ross Domingo, Frolan and Ivy Dison, Jeremy, Daisy and Jose, Mary Claire Ocampo, Joseph and Alfred Mahel Salonga, Avelina Salonga, Benvenido and Corazon Giao, Marvin Serrano, Keoana Miray Garcia, Juliet Lagason, Bebet and Cheche Langit, Dondon and Valerie De Leon, Ricky and Joyce Simeon, Romeo and Lita Escobar, Martin and Lodi Sason, Edsel and Annalisa David, Beth Nina Giliana Santos, Ana Claire Samonte, Jeremy Angeles, Gerald Angeles, Gloria David, Bert Doron, Rudy and Sylvia David, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Michelle Joseph Layug, Wayley Winston, Jenna Midel Ashley, Manuel Epipanya, Doc Mike, Lisa Marvin, Cherry Dakutanan, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Mau, Victor and Bensis David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eric Ditch, Santiago Tantenco, Joey Tantenco, Santiago family, Pangan family, Mers Marie Paharin, Rafael and Hazel Manluta, Bal and Chat Bautista, Philip and Daisy Nulud, Emmy Gabriel, Fidel and Puring Mendoza, Quirino and Rebecca Mendoza, Boy and Julie Mendoza, Arnel and Linda Nulud, Mandy and Mirna Mendoza, Robbie and Joan Gosum, Jefferson Manarang, Nulud Bondok family, Mangune Hernandez family, Fernan and Cristina Clemente, Rebecca and Fernando Clemente, Benese Clemente, Vanessa Clemente, Maris and Joel Malit, Sian Paul, Ellery Claire Malit, Ina Cassandra, and Kyle Ochoa, Ireneo Canlas, Ising Calma, Paulita Gulapa, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Jerry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubu, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuson, Judy Simeon, Anjoy Dimangiba, Carolina Manaba, Carmelita Kayanan, Gosum family, Jimmy Castro, Narding and Trising Bautista, Randy Bautista, Hilda and Matthew, Tess and Aris Osorio, Topper and Len, Jerry and Lynn, Joey Bautista, Edward and Jack, Jonathan and Beverly, Claire Bautista, Pantig Bitug, Lito, Remy,
Team Jim Manatag. Paroking Makapasubaling Kayaduan Ding Makatoki, Patricia Gonzales, Ethan David, Nicole David, Rain Ageti Halili, Ralph and Gabriel and Ralph Gian Sapno, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy Family, Maria Lito Paule, Grace Mercado, Marcelina and Diomar Santos, Adrian Paul Ashley, Chinro and Ivy, Al and Lisel Bitug, Edgar and Rain Parbo, Titus and Ana Parbo, Con and Nelson Parbo, Stephen Marie Ebwen, J.R. and Jonah Cancio, Dr. Ian Philip Roman, Paul Wadman, Boyet and Roderick and Rexen David, Fatima Judith Ruenzo, Frances Joy Ocampo, Vincent and Joan Thea, Jesus Tayag, Edilberto Bundok, Brian Datu, Erickson Eliser and Edmond Ramos, Ruth and Leo Chris Panlutak, Rosalyn May, JJ Charmaine, Mark and Jenin Sky Between, Minerva Bisda, Concepcion and Charmaine, and Carissa Maribisda, Cecilia Cruz, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Alfredo Jr., John Alfred, April and Alicia, Janina Rivera, Kylie and Jazz Cinco, Joanna Marie Pineda, Hil and Malu de los Santos Sisters, Luis and Glenn Ledesma, Kevin and Louis de los Santos, Corazon and Susette Fernandillo, Corazon Vincent Jack Morales, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Sian Juliana Nigo Dare, Joel and Desiree Dare, Rendel and Carlota Manlutak, Jonadel Mendoza, Laila Ching, Rose Andrea Mendoza, Cara Bedelia Bilia, Fiji Product Control Manila, Benedict and Arlene Tua, Adiel Biel and Ayla Briela Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducos, Anay Claire Ducos, Cristina and Adriano David, Maria Risel Mendoza, Alcorotis C. Family, Samson Alcoroti Family, Regeline Roma Regina Nulud, Lisandro Lian John Bondok, Joan Salonga, Charmaine David, Eileen and Monet Santos, Nick and Tita Coronel, Melchor and Medi Liwanag, Nancy Evangelista, Kim Manutag, Mercy and Lito David, Sally Lingan, Rosalinda Angeles, Kevin and Pam, Kens and Kay, Cano Bernardo, Princess and Vincent Ahiadja, Aquino Marcelo, Lauron Hihadja, Sagayno Pomarin Family. Paraking Malagwang Kapaldanan Ding Makatuki, Estrelita Soriano, Wenceslao Caninero, Senaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Marcel Cuenco, Orit Opstein, Leonelo Benceslay, Jordana Mesetti, Kate Villa, Joseph Gosum, Enedina Between, Apong Ustagwanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Tina David, Bart Lim, Behata Caninero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco,
Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Tom Laksamana, Amado Ramos, Celerina De Leon, Noel Limin, Joan Dizon, Abelardo Katakutan, Romeo David, Maribel Enyano San Juan, Raymond Cavalla, Raul and Ralph Between, Ricky Lusong, Clarita Gosum, Johnson Paul and John Patrick Passion, Leo and Veli Sitcharing, Frederick Castro, Joan So, Reynaldo David, John Joan Tea, Ernesto Mendoza, Antonia Roque, Rosario Santos, Angelina Nicolas, Francis Kiambao, Minerva Jomar Kiambao, Esther Purgao, Marina Osorio, Florencio Lozano, Lota Salenga, Richie Rivera, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Romana and Lilibet Ocampo, Maxine Cabalia, Romy Mendoza, Justin Francisco, Sian Ashley Mendoza, Romeo David, Arsenia Inco, Josie Inco, Rain Christine Calma, Jobert Gosum, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Cherry Cruz, Betty Romero, Maria Layug, Ruben Cuevas, Ronald Cuevas, Belinda Pineda, Paulita Gulapa, Cristina David, Abelardo Katakutan, Epipanya Liangco, Melchor Jaime John, Reynaldo David, Boy Meren Ritis, Mario Simon, Mariel Laico Bautista, Catherine Reyes, Lara Cortez, Alberto Layug, Teresita Miguel, Nestor Miguel Jr., Eliza May Biliena, Anet Lakindanum, Leonard Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Angelina Ginto, Magdalena Antonio, Maria Risel Mendoza, Erin Dane Mendoza, Joyce Minosa, Felix Dizon. Paraking Kapayapan ding Kaladwading Makatoki, Carlos Juanita, Policarpio, Rosauro, Mercedes Juanita, Carlos, John Ramil, Policarpio, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Abraham, Josepina Victoria, Marina Ventura, Paterno Amelia, Samir Sr., Feliciano Felix, Alodia, Joel, Josefina, Pablo Valentina, Roel, Mario, Regina, Natividad, Onefre, Ventura, Rowena, Laurentino, Arcelia, Pelayo, Resting, Carding, Berting, Rosario, Andres, Marina, Francisco, Maria, Patrick, Rosalina, Villamor Jr., Lourdes, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Perfecto, Elena, Orling, Eduardo, Zed, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermelinda, Victoria, Felipe, Marivic, Miguel, Maria, Juliana, Monseñor Damaso Inco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose, Apolonia, Angel, Renz, Rosalina, Ben, Pedro, Paula, Rico, Fulgencio, Leonisa, Catalino, Lamberto, Janet, Aurora, Alfonso, Policarpio, Felicissima, Bernardino, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ronel, Gonzalo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Carlos, Feliciano, Modesta, Erlinda, Jacinto, Maria, Roberto, Nemerato, Benedito, Estaquio, Elena, Severino, Rebecca,
Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Abel Sr. and Jr., Rosarita, Bolet, Susan, Dominga, Leonardo, Alejandra, Benedicto, Angel, Alfredo Sr., Maria, Catalino Sr., Alfredo, Fulgencio, Nora, Eddie, Juanito, Sixta, Juan, Anotalia, Norberto, Mark, Anthony, Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Belkeldes, Belen, Benecio, Corazon, Lolita, Esther, Lisa, Herminio, Renato, Arsenia, Marina, Maria Fernandez, Roberto Fernandez, Gloria, Meliton, Rico, Reynaldo, Casimiro, Leonardo Sr., Kathleen, Abiel, Ginoda, Alexander, Velev, Silverio, Romeo, Valentino, Maria Luisa, Eledirno, Epipania, Martin, Nelson, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lauriana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, Rolando, Angela, Among Jess Mariano, Lourdes, Feliciano, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Nuring, Cora, Pido, Ronnie, Jessie, Umbilina, Among Popong, Pedro, Dominga, Ernesto, Milagros, Catalina, Zoilo, Gregorio, Maylin, Catalina, Magdalena, Berta, Maribic, Anita, Goding, Floring, Sualdo, Doming, Dinga, Cesar, Alvina, Camilla, Angel Ubri, Felisa, Marcial, Glenn, Romer, Dolores, Julio Cesar, Ronnie, Jose, Maxima, Eustaquio, Felicitas, Benito, Zenaida, Ricardo, Wendy, Fernando, Juanita Dare, Josefina Bitug, Sotero, Melchor, Francisca, Patricio, Claudia, Alberto, Rosario, Epifania, Paquito, Herminia, Crisanto, Paula, Jeneline, Trinidad, Roberto, Jesus, Rogelio, Juana, Adriano, Laurentino, Arcelia, Lamberto, Marina, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Alam mo ba'y
isang lakong kautusan. Magbalik ka, walang kulitan. Magbalik ka, sana mo ay tulutan. Magbalik ka, walang kulitan. Lumang kapitay ko bukas, piling ko pilan na. Ako'y maging Diyos sa ilapagin balit ko na. Eno kailangan tulog ko, huling nakilala ako. Eno Kailangan tulog ko, huling kakilala ako. Magbalik ka, walang kulitan. Magbalik ka, sana mo ay tulutan. Magbalik ka, walang kulitan. Lumang kapitay ko bukas, piling ko King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kekaan timurin, Kaluguran kong kapatad, ganakan na saguli at idawon king Dios, dinggang panalangin tamo, dinggang intensyon tamo, pati na po ring maluwat tanang anyadwan king Ginong Dios, ding familia tamo, ding kakaluguran tamo, para po kaniting parokya tamo, para king metong at metong kaya katamo, pati po ring kasiping yo. At anyadwan ing pakaluluning Dios, batang maging karapat dapat midawon kaniting banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita'y paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alangang Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, maralas milang gagawan bale, ning ketasan at kasakiman ding puso mi, imbes na karinan ning lugod at kayapan, anong nuka matulang mandatila. Itabi mo ing sablang dewakan karing puso mi, at gawan mo keng mabye batu ning metong a komunidad, nung nuka magari, manggaman, kingalangang Amen. Amen. Mumunang pamama.
Pamunang pamamasa. Pamamasang agpangking libro ning Exodo. Migsalita ya ing Dios, at ila detiring amano na. Ako ing ginung ke kayong Dios. Miluwal ke kayo ibat Ehipto, nung lupa din kayo meging ipus. Kayo mikakaaliwang Diyos, subali kanako. Kayo gagawang larawan para ke kayo, o nanumang kawangis ning nanumang atsuking banwa. Ketik niyato, king nanuman, king lalong niyato. Kayo duro ko kaling idolo o sasamba kareti. Uling ako, inginu, kaya kayong Diyos. Diyos kung pangalalo, parusang ko ladetang masama kanako, at pati na ding lahira. Ang gana kaling apura, at apuking tud. Oding, papakit ko ing lugod ko, karing libo-libong lahira, kamalagod ka na ko, at maminto ing utos ko. Gagamitan ing lagyo ko, kingemaya pa kapag nasan. Uling, ako ing ginungke kayong Diyos, parusang ke ing ninumang gagamit eusto ing lagyo ko. Igalang ye ing aldo ning Sabat, at ipangiling ye. At tin kayong anama aldo, bandap taning obrayo, o ning ing kapitong aldo, metong yang aldo king pamagpainawa. Ama ka talaga para kanako. Alam itong man, malyading magobra, king aldo iti. Emu ikayo, pati na ding anak yu, ding ipus yu, ding sese yung animal, o kaya ding dayuan makipamalen kay kayo. Kilub ding anama aldo, ako ing ginung ke kayong Diyos, lelangan ke ing yato, ing banwa, ding dagat, at ing sablang at sukareti. Oneng pepay nawa ko king kapitong aldo. Iti ing sangkan, nung inya ako, ing ginu, binendisyonan ke ing aldo ning Sabat, at gewa keng banal. Igalan ye itatayo, at imayo, bang kumaba imbiyeyo, king gabun mabyeku ke kayo. Kayo makamate, kaparang tao. Kayo magipangalugod. Kayo manako. Kayo sasaksi, king katutuan, laban king ninuman. Ang kaminan, ing bale ning kalupayong tao. Ang kaminan, ing asawa na, ding ipus na, ding baka na,
ding asno na o ing nanumang bandina. Ing amano ning Ginoo. Mumunang pamamasa. Ginua chula ke ka dingamanu ning bie olongonga. Ginua chula ke ka dingamanu ning bie olongonga. Ginua chula ke ka dingamanu ning bie olongonga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babiyang bayang biye king tao. Apanaligan mula ring tuntunan ning Ginoo, kabyasnan babiyera king taong alang balo. Ginoo chula ke ka, dingamanu ning biye olongongga. Ginoo chula ke ka, ding kautusan ng Ginoo matulid la, ninuman ing tutupad tula ing kamtan na. Ding utos ning Ginoo ustula, babiyalang sala karing mata. Ginoo chula ke ka, dingamanu ning biye olongongga. Ginoo chula ke ka, karapat dapat ing gumalang mipnong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilanman. Dingatol ning Ginoo pawalang katutwan. Alayang kakabiran ninuman. Ginoo chula ke ka, dingamanu ning biye olongongga. Ginoo chula ke ka, dingamanu ning biye olongongga. Malang may git king ginto, may git lang pibuburian king dalise ginto. Mas mayo mula kesa king inuyat, may git lang kanyaman king pulot panilan. Ginoo chula ke ka, dingamanu ning biye olongongga. 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 Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tawong Korinto. Malaing adwan daring Hudyo at kabyasnan ing panintunan daring Griego. Dapot, kami,
Ipanaral miya i Kristo ami pako king krus. Aral ang makatakit karing Hudyo at kamangmangan para karing pagano. Dapot para karetang inawos ning Diyos, Hudyo laman o pagano, iting aral yay Kristo. Ingupaya at kabyasnan ning Diyos. Uling ing balamu kamangmangan ning Diyos, may git king kabyasnan ding tao. At ing balamu kinan ning Diyos, sikanan ang may git king sablang sikanan ding tao. Inga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos, King Iato, binye na yung bugtong ng anak, ban ni numang maniwala kaya, mirina niyang biye alananga. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan, At kay kaan timurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. ligaya kay ka o Ginoo. Malapit namo ing Paskwara ring Hudyo, anya i Jesus mintaya Jerusalem. Disnano king templo ring magtindang baka, tupa at patipati, at ding maglibek kwalta akarin pakaluklok. Ginawayang pamarug alubid at tinabinongan king templo ring magtinda, pati na ring tupa at baka. Pinyambulat no ring kwaltada ring maglibe sa labi at penwag no ring karelang lamesa. Nga ng Jesus karing magtindang patipati, ilakoyo ketiren, eye gagawan palengki ing bale ng ibako. Ading kayang alagad, aga nakara ing sasabyanan ning kasulatan, ing pamagmalasakit ko kimbalemo, balamo aping mikakaluko king puso ko. Uli na nita ding Hudyo kitang da kaya, nanong tandang pagmulalan, inga pakit mo kaya kami, kingatin kang matulid, daptan mo, inggewa mo. May kibati Jesus, lasa kanya iting templo, at kilubning atlong aldo, italakad keng pasibayo. Ding Hudyo nga ra kaya, may gawaya iting templo, kilubdaring 40 at 6 mabanwa, at ikatalakad memo, kilubnaning atlong aldo, dapoting templong amanwana, yapin ing kayang katawan. Anya-anyang sinubriyang mebye, aga nakada ring kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwala na king kasulatan, at karing amanong sinabi ng Jesus. Kanita i Jesus at yu Jerusalem king fiesta na ning Paskwa, dakalang tao ring meniwala kaya, uli da ring ikid ding tanda pagmulalan, adepat na. Makanyan man emigtiwala i Jesus karela, uling balo no balo ring sablang tao. Na kailangan pa ing damdaman na king aliwa, ing tungkol karing tao. Uling ya mismo, balo na nung nano ing atyu karing
puso da. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay Kao Kristo. Maya pa abak po kay kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Ditak pa mo pong patalastas. Pasalamatan tayo Mr. Modesto Angeles. Iba't ya pa po Norway. Ing may masa king kakatamong mumunang pamamasa. Kadwa pong patalastas sini. Anya pong milabas sa Parumingo. May yakit na ing kakatamong arsobisbo. Yapong dong mika COVID ya. May ospitalya po. Napunya pa mo po ata linwal para ituloy ing kayang self-quarantine. Ita pong Webis, bayo may yakit atin yung COVID, akasabi ke po. So rin kakaluguran, may kabalita kanita, may liswasla. Lalong-lalo na po yung kakatamong mayor. Agad neng pepa disinfect iting pisamban, sibyana na ko, painaw ka payamong, ekalulwan aruan. Anya po retang aldoldosi simbake kayo apan sindang eko linwal at migpainawa ko pa. Nya po wala ko ng manibat martis ang ganyang biyernes. Pati po rin yung fiesta committee. Uling itapong certificate, dayang papirma ko kapundong, anyang tinggap de, penumade pampong penawal ditang certificate, anyang abaludang mika COVID ikay, no, kariri, mitakutan na po. So ban kanita po, mawala ing nanumanisipan, hanggang ako po, mitakutan ko. Pepa-swab test ko po last week. At may yakit ketang swab test, positive ko po, king kapogihan, ang pong ganaka. Pero negative ko po king COVID. So wala ko pong dapat tigaganakan. Alatang mong COVID. Okay, salamat po king nga pong Ginoo. Salamat po king panalangin niyo. Okay. Medyo masakit ya pong eksplika ang pong intindihan iting ebanghelyo tamo ngening Domingo. Uling masalang mayakit, mimwaya ing Ginoo. Eya mo mimwa, mibuaya pa. Eya mo mibwa, migwalaya pa. Ginawayang latigo, penabi na la, maligtad no la mesa, rimagtinda ka rin, at guguli sa kiyang pong managkas siguro. Tasan keng makanini. Baluta mo ing Ginoo, banayad yung magsalita, maganakaya, mimimwa, maski kanino. Kabira-bira ini, mimwaya. Makanano tayong intindihan ita? Ba tayo po ngakit, lonta mo po na nung sasabihan na rin biblical expert, ede po ausan ing ebanghelyong IT anting ingmwa na ning Ginoo. Ali po. Ausan de, tuturing de iting ebanghelyo, impamaglinis king templo ning Ginoo. The cleansing of the temple. Ede ausan mwa na ning Ginoo. Ali po. At manakita pong kabaldugan kanini, nung lontayang makanini iting ebanghelyo, impamaglinis king templo. Kasi po, ing Ginoo apansina, maralas siyang lulub king templo. Pupunta ka ring sinagoga. Apansina, pasakit ng pasakit at maging komplikado impamaglub king templo. Namayan, anting balo na. Masakit, komplikado, dakal daralanan, dakal kailangan, dakalaanya duwan, bayo kami lubking templo, ban manalangin. At nano po iti, so bayo ka lubking templo, apansin ng Ginoo, at no karakal ding magtindang pati-pati, kambing, tupa, ampon, baka. Bakit? Uling require da ring pari kanita,
bayo kami king templo, mag-ain kang sakripisyong durulukan. So, depende ni keng sweldo mo. Nung maragul ka sweldo, baka yung saliwan mo, yung i-offer mo king Ginoo. Nung kalulo ka, kalupa na ng Birhen Maria, kalupa ng Jesus, pwede na yung patsyon patipati, yung malating patipati para idaon mo king altar. Ngayon, nung medyo atin ka pa, pwedeng tupa, pwedeng kambing yung idaon mo. At alim mo ito, dapat manupa ka pang maglinis ka rin. Makananudeng paten, makananudeng linisan, makananudeng idaon ng puso, makananudeng nanggawin na kembituka, na kayang karakal. Ay, kapat maliban ka nito, dapat magdaon ka pang pera. At pwedeng kakalaksin nga bariya. Bulida naman din king templo kanita mga lutong, retang ninoy, pakakasok, babang makanya ning iyadaon mo. Anya atin mamalit pera, palibe mo rin bariya mong marinat, at papalit mo ka rin ang perang may linis na, may prepare na, may sadya na para i-down mo king altar. Detang makanyan po, at nakarakal protocol, at nakarakal dalanan, bayo kami loob king templo, kabang bisa kang loob at mga diking Diyos. So, apansin na po ning Ginoo ito, may sakit ng may sakit, komplikado na yung pamaglob king templo. So, nanggewa na po, no pinsinan detang magtindang reta. Siguro nino-ninuan mamisali kaya sa lumo ni inindil mo inimpili mo no po pinsinan paya-paya makatas buntok tahimik yang linob king templo sini Claudia at menalangin niya king kayang iba. O ginawang latiko kalupa ng sabi ng San Juan. Ali po, palagi ko ita, patalimhagarang sasabyan kitang giyawanan ng Ginoo. Anti ang ginawang lati ko, anti nung pemaligtad, detang dakal magtinda ka rin, anyang eno pinsinan, lebasa na lang ng Ginoo, anti nung pemaligtad, at anti nung penabi ka rin. Anti nang sasabyan, ko kailangan keti, da ko kailangan, makokoken. Basta tahimik yung diretsyong linub king templo, siniklawod at menalangin king Diyos. Ito mo pumaniwala ko, yung simpleng talagang milyari itang Domingong Aita. Mas makatakot yung gewanan ni Ginoo. Uling sikat na kanita. Kilala da niya. So ito mong linob yung pinsinan, dininan attention, antinong pemaligtad lamesa, detanggang delanana. Akakit ko po ini, kinggewanan ng kaya katamong Santo Papa, Pope Francis, anyang yang may piling maging Papa. Bala mo inggewa na po, leko na nga ninggang protocol, leko na nga detang dating makapadurot kaya, leko na itang cordon sanitaire makapadurot kaya, ban kanita malagwadeng lapitan ding tao, ban kanita saguli makalapit na ding tao, kaya at kaya nga pong Ginoo. Nanggewa na. Mumuna po dili, kwento na yung apong ambuy ni. Naging ubisbuya po, niyang mintaya ka rin. Di sana Pope Francis. Inggewa na po ka ng Pope Francis, leko na itang cardinal, mamahala kitang schedule na. Cardinal ya pa, mamahala mo kay schedule na. Leko na. So, buri nang sabihan, maski ninong munta, akid ka rin ni Pope Francis, pwede dayang lapitan at pwede dayang pagsabihan. Gawa ng mayan, impamaglapit kaya. Leko na laring mafyang tatalan king Vatican Bank. At may nga nayang mapilan at tao, retang simply, iba't king third world, kalupanin ng kaya katamong Cardinal Chito, kaya nanilikluk ne king Vatican Bank. Ginawayang dakala Cardinal, may miliyang, at tinok ng king hotel, tinok ng yamo po king malating apartment king Rome, yang magbitbit kem bag na, ala ng kukwa, yang magmanew king sakena, itang sakena, itang dati na pang kotse niyang Atsuya, Argentina. At minsan kwento na rin ng Swiss Guard magbante kayo. Minsan ka di sana la, makabante lang kang makanyan. Kitang na, nanggagawan mo ken nga na kaya. Babantenda ko po nga na. Teka, lukluk nga na. Bawal po nga na. Gawa ng Pope Francis, linubyo, kaluwal na magdalay luklukan. Lukluk ka pa nga na. Bawal po nga na. Akong babanten mo, sabi ko kaya kalukluk ka pa. Linukluk kayo ng gwardya.
Kay ba't linubyan pa si Bay Pope Francis, kalawal na magdalaing sandwich, mangan kapangana. Tapong makanyan, at maski niyang mintay keti Pilipinas, araw ede abawal. Maglakad ya libuta da ring kalulu, pengaw na ring anak, migpahuran niya anya nga tsuya lady. Leko na inggang protocol, ban kanita, mayan lumapit kaya. Bala mo po ininggewanan ni nga pong Ginoo. Ininggewanan ni Ginutang Heso Kristo. Leko no retanda ka la libut-but, nakapadurot ka rin. Leko na yung ega-naganang kailangan. Gewa ng simple mo, impamaglapit king Diyos. Anti nang sasabihan kaya katamo, maski nino, maski ng sitwasyon nyo, pwede kong lumapit at mga di at maus king apong Ginoo. Ito po yung hamon na kaya katamo. Ining anyadwanan ng Ginoo kaya katamo. Gawan mayan impamaglapit king metong at king apong Ginoo. Kaya makanya na paralan, magitang tune pisamban, itamo ing pisamban, malagwang lalapit king Dios iba. Amen? Amen. May man diniskas ing mua among. Okay. Tauli pong kwento tungkol keng mua. Minsan ating pong metong tao, taga Santa Ines siya yata. Tutuane, aisip ng makyasawaya. So, yung gewana, kinwane po yung damulag na, sinake kindamulag, mintay ketang malaw, baryo ng Porak. Balno ka rin ita, mitlaya tao. Basta, king liblib ng baryo ng Porak, karinya miglolo, meto nga babay. Apasagot ne, tiki ne, king kayang damulag, at minuli ne, abe ne, ining apili ng maging asawa. Maglakad na lang tahimik. Anyang biglayang tinok ng indamulag. Bisang galo, may pagal ne yata, hanggang nananing paldakan, gananing igutan ng tali, bisang galo yung damulag. So, yung gawa na ni lalaki, kinuldas siya, erapan yung damulag at nga na, isa! Nga na. Bala mo migising yung damulag, tinalakad ya, ginaloya, at sinduna, impamaglakad na. So, paano maglakad? Anya nga sino kilibutnan, tinok ng nene naman yung damulag. Nene naman bisang galo. Mapagal na siguro talaga. Ay, gananan ng paldakan, kinuldas siya lalaki, erapan yung damulag nga na, adwa! Ating damulag, migising yun, at sinduna impamaglakad na. Malapit no kay ni Santa Ines, anyang bigla na naman tinok ng indamulag, bisang lumakad, mapagal na siguro. So, ining lalaki kinuldas siya, erapan yung damulag, at nga na, atlo! Kinuha na yung tabak na, penabak na yung damulag at pete na yung damulag. Ining babaeng asawa, no? May biglayo. Anyang minuna, may bulad. Pero niyang may masbas siya, biglaya migsalita, penagkasana yung lalaki. Makanyan ka pala, nung balo kumapali ka bundok, kaya na ako tinuki kaya, dalang pepakasaman, at makanyan yung gawa, may kami lulus kaya kabay, erapanan ning lalaki at nga na ning lalaki kaya, isa. And they live happily ever after. Neng kayo po ing mua, naman kailangan pakit keng lati ko, pamaligtad mo la mesa, pumuay ta, kaduwagan ang pong kayabangan ita. Alang laman ita. Ngayon kayo kimwa, simple mo yung gawa na ng Ginoo. Dinala niya mo, at inopinsinan, diniretsuya king Diyos. Amen? Amen. Adwa. Talakad po at ipasyag yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang may payang tuto,
linalang king banwatiato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal e Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebie, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang may payang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabie ampong may nga mate, sasalpantaya ko king banal e Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo kung king Ginoo nga tamong maus kaya, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O tanging tao, maninton yang metong a Diyos, a panalanginan at panaligan, ipagkalob mong eya manakit aliwang Diyos, subali king ibpa, ing anak at ing Espiritu Santo, bansamban, luguran at suywan, ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O tanging tao, maninton yang metong akasalpantayanan, ban paniwalan, bustan mong akatabno na ka, Ginong Jesus, pakiramdaman na ing sasabyan mo, at tukyan ing daraptan mo, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang ing tao, maninton yang metong akapanayan, akeyang apanaligan, bustan mong atuklasan ne ing amano mong tumayid at munye sigla keya, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Potang ing tao, maninton yang tapat alugod, bustan mong atuklasan na ko, Ginong Jesus, amabye ka ring tao, karing karelang amano at dapat, ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Panalangin tala po ring kapatid damong mag-wedding anniversary, i-esting ampoy Tessie Estrella, para karing kapatid damong mag-birthday, Ana Marie Ocampo, Benjamin Mendoza, Jeffrey Serrano, Angelica May Taruk, Alicia Noring David, Alisa Luis Cayanan, Carolina Lopez, Lucina Taruk, Lucy Carino, Tony Mercado, Maria Jesaya Polintan, Ricky David, Jamila Ashley Sahagun, Timmy Ocampo, Alberto Ocampo Jr., Jomi Feliciano, Kane Caspian Aquino, Emil Manila, Felicitas Mendoza, ampoy Teofila Baluyot. At para po karing intensyon da, ri Father Roger Miranda, i among Mar Miranda, para po karing music ministry, dingang koro, at para po karing kapatid among miyangubye, idan kanlas, jogintu, ampoy tang goding gozum, tahimik talang ipanalangin king Dios. At para din po karing sarili tamong intention, o Diyos ay bami, bendisyon niyo ke po at ingatan, idayuyo kami king nanumangwa at sukalob, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Amen. Ikaw
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanay sana ning ginuitin daon karing gamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan ng grasya niting sakripisyo, ikesa ng manyawad kapatawaran, makasadya king mamatawad, king metong at metong, king lagyo ng Jesus, aginomi, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan, At kay kanti mo, isipan niya't luguran ng Diyos. isipan mo at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay ping karapat dapat at matulid, ing pasalamat kami keka, o Diyos, ibang mayupaya. Iting maula ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kekang familia, ban makapagbayo ke pilubluban, ulinita, kambeda rin sa blangkor ding angeles, daralit ming kakaligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal, at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Darawon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon Ginoo niya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang Nganiponting meto nga familia, abe-abe tamong mi pa panalangin king Dios, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Sulip antipanwa ipamintuani lubmo ingkakanani ingaldo-aldo yemuke kami ingaldo ngeni ati patawad mo kami di salamin eka anting pamama tawad mi karing ikasala ke kami emuke pay sa walking tukso Nune ikamos king marop emuker pay sa walking tukso Nune ikamos king marop Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapaniligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo,
Ingka kung kapay panbabiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayongan. At kekaan timurin. Patula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po, kaya kayongan. Peace be with you po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoek matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingasyong kimpebeleberedo. O Jesus ko, sa salpantayan ko, kingatyo ka kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may gitking sablambagi at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulingin ng pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kin puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Maluto
Mapinan mo pong kapabaluan, pota pong gat panapon, kay bat na ning misang alas 5:30, maganap po ing kakatamong halalan para kimbayong Fiesta Committee for 2021. Kay bat po, agkatanda ko po, keng March 10 to 19, ing novena para kang San Jose. Importante ya pong santo kakatamoy San Jose, uling itamon halos keti, anak lang karpintero alwagi. So agkatanda ko po March 10 to 19 siya mayaldong novena, balang alas 5:30 ninggat panapon ing misa na po para kang San Jose. Palanggat panapon po ita, ala na pong misang abak pa mo kening March 10 to 19, 5:30 ninggat panapon. Kay batitang taulingaldo, itang 19, ita pong alas 6 ning abak agkatan ko po renggang alwagi, renggang karpintero keti Betis. Di taka simpleng payalmusal po, burida kayo mong akit ang pong akilala, at abe-abe tamo pong magalmusal keni Kubo. Kay batitang 5:30 ningkat panapon, ing misa na pong San Jose. At kilubda po rin Biyernes niting Kwaresma, agat na ko po para king Stasyoning Cruz, at intamo pong makuyid na Stasyoning Cruz, balang Biyernes niting Kwaresma. Ken pong Biyernes Santo, April 2, ing maragulta mo pong Stasyoning Cruz, keni mo pisamban, bawal pa po yung lalakad magprosesyon kendalan, alas 6 ni nga bak, keni po kilo pisamban ing kakatamong stasyon. May gawano po ring schedule tamo ning Malyaldo, pagkikwayo po karing kopyayo karing religious organization heads, ang po ring chapel coordinators, pakikotang yun namo po yung schedule. So, gawantala po ring ceremonies ning Malyaldo, basta tatinta mo pong social distancing, ang pong eko kalinon mag-face mask, mag-face shield, neng sisimba kayo. Karagdagan po, napun po bisita kay Father Robert Reyes, ining running priest. Halos kilala tayo, uling abe tayo niyang tinagalyay among ed. Mangumbiraya po keng March 15, uling 500 years of Christianity tana po keti Pilipinas. Inggawa na pong Father Robert, mula iya, mabilog a Pilipinas, at balang pisambandalana na mitirik yang krus, numakananong mitirik yang krus, Magellan, anyang karas na Cebu. So, kumbira nakatamo po keng March 15, ing misa na magmisa yaketi alas 10 ning bengi. Uling bengi ya po pulay istungal do magpainawaya. Alas 10 ning bengi, abayan tayo po, Betis ing minuna ng diling pisamban pinili. Uling ing itirik na pong krus, gawaning Willie Layo. So kaniya po magumpisa kay Batanita sa kanya dumurot mabilog a Pilipinas. Ita pong March 16, tutukingal do, alas 12 ning bengi, agkatana katamo po. Retang pwede po, retang bisang tuking maglakad kaya. Alas 12 ning bengi ning March 16, papunta po Malolos, abayan tayong maglakad Father Robert Reyes.
Hanggang mo po malolos, pitir kaya naman krus ka rin, kay bataglos na malabon. Etane putukyan ka rin, mapagalta na kanita. So, reta po hanggang mo malolos, makatuki kaya katamo. Sabi na mga 50 kilometro ya ito, alas 7 ni nga ba katsyota na ka rin na. Po balos. Palikwanan tayo po nga bayan, ang gamas kayang gamuminalin, kay batanita ditak-ditak taning lakwan, yan ang diling maglakad. Okay po. At March 15 po ito, alas 10 ng bengi, March 16 maglakad, kaya bena. Ulit ko po, retang ating pangbutol, ketang lumang apartment, king sementeryo, pakikwayo no po, or pakisabyanan nyo kami, bamilang alipat, uling kay bat na po ning Malyaldo, lasakantanita, batang pagawang bayong apartment, para karing miyang ubye, tamo po. Okay? Kay bat, agatanda ko pong makirandam, keng GVAM 792, keng Miyerkules, alas 6 ning abak, ding kayabi ko po ketang radio program, ding kaya katamong media. Ila pong bisita ko kanita, ketang radio program. GVAM 792, Miyerkules alas 6 ning abak po. Kay bat deng kolekta tamo niyang milabas sa Domingo, miras la pong may get 25,710 pesos. Detangan po, wala akong kukunang kareta, miras la po king gastusan ketiking kaya katamong parokya. Ita mo po, dakala salamat kaya kaingan. Abanggit kaya po nandin, kaya mataya ng tanggoding, ngeni po. Kilalaya po itang goding, isipan ko mo, nung ala ng taong talagang masayang-masaya, karinggang papagawa take ni Pisamban, ala ng aliwa, nunay itang goding. So ganakan tayo po at panalangin tayo, imyang ubiyeng itang goding. Tamo po, dakal po salamat kaya kaingan. Talakad ta po para kintauling panalangin. Para po karing sabla tamong intention, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simpli tamong assignment ngening parumingo. Malugod yung arwan ding familyayong parati yung kakamwanan. Okay? So, arwan nyo la. Sa liyong regalo, sa liyong pamangan, sa liyong malan, iluwal nyo la, balang may ka-COVID, balang makapamasyal. So, ito mo po, arwan nyo po rin familyayo. Ito mo po. Ating ginumanatili kaya kayungan, At kekaan timuri. at bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ditak pong paganaka hanggang paulit-ulit. Tutu po ing COVID. Adwa karing matalik kong kakaluguran, ining milabas sa pariminggo, metela, uli na ning COVID. At lula mo pong Aldo Hospital, alalaman sakit. Tambing na pong mete. So, paganaka po, mimiwas ta po. Mag-face mask, mag-face shield, at etamo pa mo po mitipon-tipon. Ngayon pong daratang Malyaldo, bawal po ing puni. Bawal ing puni. Nung bisa kong magpuni, ken mong balayo, ikayo mong familia, en ako papakan, en ako mangumbirang aliwang tao. Okay? So, deta mo po, dakal pong salamat, mimingat po, potang muli kayo. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan, at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May abak po kaya kayungan, mimingat ko po, at good morning po. Amen.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi.